This is the City Television. My name is Onemboma and I'm a Kalanga girl, and one thing I love about my language is the language, and it gives me identity. Murumeri anapenduka mina novini ka Setswana ka re dumela Batswana go ga ke nna Vincent Rantabi tsatsi la gompieko ke tlo bua ka se ke se ratang ka ngwao ya rona ya Setswana thata ke remeletse mo Sembukushu ka Sembukushu ke ratana le ngwao ya kapari ya teng dijo le puo ye ke rata ka mabaka a mantsi ya harologana le dipuo tse di leng teng mo lehatsheng la rona le re bontsha ka mo eleng gore re le hatse re tshwere ngwao ye ntsi ya harologaneng thata jang Dumelang, ke nna Katlego Matsebe ke ngwanyana o tswang hela hale ha Sefare hale. The question that was asked was, what do I like about my culture? Ke tswa ko Sefare re Batswapong. Ha go utla ngwanyana ko Sefare a bua go monate tota, and Setsopong is such a very, very, very lovely language. Unfortunately, I can't really speak it. I would like to, but I'm not really fluent. But thank you. Dumelang, nna ke bidiwa Lore ke tswa ko Letlhakeng. So ke tswa go bua ka ngwao gore re rutilwe jang, re godisitswe jang ka ngwao le gore e botlhokwa go le kae. Nna ko ke tswang teng ngwao e re benefitile for maitseo. Ha gona mo go teo ka bona ngwana ka tsatsi lepe a thoketse mogolo maitseo kana ka seng. Ngwao e re rutile to sacrifice as a man. Kore hela ha o le motho a re go na le dio tse leng gore ko ke tswang teng mosimane mongwe le mongwe go na le sengwe le sengwe sa se sacrifice-tseng a santsana le ntwananya. For example, ko ke tswang teng ga gona mosimane o sa itseng bo moraka, lifestyle ya moraka from standard 1 to senior school. Ga borone nna re mmona maabanelana ko ke tswang teng re batho ba culture tota re godisitswe le bananyana gonano ba ntse ba ko morakeng ga gona ngwana o shabang. Yeah. Hello viewers. My name is Collins Owur. I'm a Kenyan. I've been staying in Botswana for the last this makes for 24 years in Botswana, and basically Botswana got very rich culture, very rich food. You know, the quota system. There's too much order in Botswana. You know, some countries where you was out there, you know, because of the kind of system we have, there's not much order, and I like the way they say that Mafukoya Kotla Amantli Otle. Yeah, you know, meaning everybody's given a chance to present their views, which is very important. And in terms of food, you know, when I came here, I saw that there's a lot of meat, and Seswa is what I really like. Yeah, so I'm glad to be in Botswana for this many years. And the hospitality, you know, their friendship, the hospitality is very good, and I've so far enjoyed my stay. I don't have any problem. Thank you. This is the City Television.